Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana ibiganiro n'inkuru za channel yacu. Inkuru ishyushye iriho ni yuko Kigali Arena iri gutegura irushanwa ku makouple, hanyuma couple izatsinda iryo rushanwa ikazahabwa kuhakorera ubukwe ku buntu. Kigali Arena, inzu y'imyidagaduro imenyerewe mu kwakira imikino mpuzamahanga, ibitaramo bikomeye ndetse n'ibindi bikorwa. Yatanze amahirwe ku bantu bazarushinga hagati y'ukwezi kwa Nyakanga na Nzeri. Itegura irushanwa rizakorerwa ku mbuga nkoranyambaga, uzaritsinda akazakorera ubukwe ku buntu. Irushanwa rizatangira tariki ya 8 Kamena risozwe tariki ya 7 Nyakanga 2021, rikazakorerwa ku rubuga rwa Instagram. Uwifuza kuryinjiramo asabwa kuba akoresha urubuga rwa Instagram kandi akurikirana Kigali Arena, ndetse no kuba afite ifoto ari kumwe n'umukunzi we bifuza kurushinga hagati ya Nyakanga na Nzeri. Uko bikorwa, urabanza ugakurikirana konti ya Kigali Arena kuri Instagram, ujya mu ishakiro ukandikamo Kigali Arena rwa, kayikurikirana ukanda ahanditse follow. Iyo ibyo birangiye ujya muri konti yawe ugashyiraho ifoto yawe n'umukunzi wawe muzarushingana, ukandika amazina yanyu, aho mutuye ndetse n'inkuru ivuga ku rukundo rwanyu mu magambo make. Warangiza kwandika ayo magambo ukongeraho iyi hashtag urwego words@Kigali Arena, ubundi ukabimenyesha Kigali Arena wandika @Kigali Arena rwa. Umuyobozi wa QA Venue Solution igenzura Kigali Arena, Kai Scofield, yavuze ko iyi nzu ifite ubushobozi buhagije bwo kwakira ibirori bitandukanye birimo n'ubukwe, cyane ko ifite ahantu henshi yakwakirira abantu bitewe n'igikorwa bajemo, kandi kubera ubunini bwaho abahakorera ibirori babikora bizeye umutekano w'ubuzima bwabo muri iki gihe cya COVID-19. Yongeyeho ati couple izatsinda mu irushanwa izishimira umunsi wayo w'amateka mu birori byiza bizaba hakurikizwa amabwiriza yo kwirinda. Dutegerezanyije amatsiko menshi kwakira amafoto n'inkuru zitandukanye z'abakundana, ndetse ikirenzeho kwakira couple izatsinda irushanwa. Inzu ya Kigali Arena ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 10,000, yaba abitabiriye ibitaramo by'abahanzi, ibirori byo kwiyakira, imikino, amarushanwa y'ubwiza n'ibindi. Ndetse ni imwe mu nzu nke muri Afurika zubakitse mu buryo bugezweho mpuzamahanga. Kuva yafungurwa ku mugaragaro muri Kanama 2019, maze kwakira ibitaramo bitandukanye birimo icyakozwe n'umuhanzi w'icyamamare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, New York, ndetse yakira imikino ikomeye irimo imikino ya nyuma y'irushanwa ry'igikombe cya Afurika cya 2021 muri basketball, Afrobasket 2021, ndetse n'imikino y'irushanwa rya Basket Africa League. Kigali Arena ubigenzurwa n'ikigo cya QA Venue Solution Rwanda cyatsindiye isoko ryo kuyibyaza umusaruro mu gihe cy'imyaka 7. Murakoze, amahirwe masa ku bantu bari gutegura ubukwe hagati y'ukwezi kwa Nyakanga na Nzeri. Mugerageze amahirwe hanyuma muzabashe gukorera ubukwe muri Kigali Arena. Murakoze, mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe, munasharinga. Imana ibahe umugisha.